Dobar dan ljudi, dobrodošli u još jedan moj video na YouTube kanalu Daniel Projekt. Ja evo već pol dana ovo pokušajem snimiti i svaki puta nešto ispadne i na kraju ne bude dobro. Prvi put se nešto zafrknem, drugi puta ne prilagodim dobro kameru, treći puta me prekinu, četvrti put kiša krene padat i bude velika buka, šum pozadinski i evo sad ponovo. Valjda ćemo do kraja dana snimiti ovo u Vražu mater, više već mi je puko film. Evo da se ja ponovo javim, dugo me nije bilo. Uvijek nešto nepredvidivo bude i evo. Sad ću reći sve šta se nadešavalo, šta se sve dogodilo i eto. Kao što vidite iza mene, sredio sam malo ovaj zid, osvježio bojom, gore sam ga pošpartlovao malo ljepilom za fasade, da prekrijem onaj blok. Betonskom bojom sam premazao prvu ruku, treba bi još jednom drugu, to dobro znam i ja. Ostaje mi još dva zida koje bi riješio, isto tako da je fino, uredno sve. Međutim sad u ovom čošku isto ima malo još materijala, cijevi, željeza, limova i neki još vijaka, vičene robe, u kutija isto koje kakve stvari. To ću morat isto naći gdje mogu to sve da zbrinem, pa da to sve uredim, da je fino ovako, uredno, pregledno i to sve. Malo mi je ovo još ostalo, trn u oku, to sam predvidio da bude kanal tu da se može silaz dole i vratiti autom, a to su sad neke druge šeme, druge kombinacije u drugome nekome svemiru. Od zadnji puta šta se promijenilo, prodao sam one dijelove, znači prvo šta je bilo, izašao sam iz jedne kuće gdje me jedan vlasnik koji mi je niko i ništa i nije čak ni rodbina, pustio me u tu kuću, bio da koristim i za uzvrat sam mu ja bio kosio okolo malo travu i to sve. Kuća je bila nedovršena, međutim ja sam to zatvorio daščurinama preko i to sve zatvorio, ulaze, izlaze, da niko ne može prismrti tamo i imao sam tamo dosta stvari, od koje kakvih raznih stolova, materijala, građe, autodijelova i svega i jako puno sam toga i prodao i onda sam se s tim zafrkavao, znači stavio sam na marketplace, na njuškalo, to sam prodavao sve. I uspio sam, hvala Bogu, to sve prodat, tako da sam s tim novcima kupim si aparat novi, aparat Jessico, neću ništa hvalat, ništa, sve, nije sponzor, nego je moje ruke i moja pamet došla do toga, ali i sredio sam se, znači izbacio sam ona dva stola, na Facebooku sam to malo objašnjavao, imao sam kraće te neke videe i onda sam izrađivao ovaj svoj radni stol, škripove sam kupio, to moram još da prešmirglam, i jedan i drugi pa da još učvrstim za podlogu. Malo sam imao problem što se tiče bojanja ovoga stola, nisam imao komoru, narančasta je boja vrag, primamljiva za te insekte koje kakve mušice, to bi trebalo još ponoviti, ali drugom prilikom ovo je ipak radiona, ne mora biti sve savršeno, bitno je da je i malo, mislim ne malo, puno bolje nego što je bilo. Od prošli puta, znači šta je bilo, bio sam malo apelirao, rekao ako može to pomoći sa nekakvom donacijom ili u materijalu nekome ili eto tako financijski. Bilo je dosta ljudi koji su mi slali zahtjeve, ja sam rekao da kontakt možemo stvarati putem Facebooka, gdje bi ja putem Facebooka dao svoj normalno, kad se čujemo, jel? Gdje bi svoj dao tekući račun ako može, i dosta ljudi ima sad mobilno bankarstvo, ja još nemam. Ja vjerojatnije da neću ni imat, pogotovo nakon ovog, neće mi više trebati. Znači, mislio sam bit će tu nešto, međutim, neki su mi slali zahtjeve, sve očekivao sam, bit će, ajde da će mi se javiti, da će reći dobro, evo mi ćemo gdje treba uplatiti, gdje, međutim od tog svega ništa, 0 bodova, 0.
Ja sad mislim da je to možda i dobro, mada je bilo dosta tih ljudi u komentarima što su bili govorili, kaže, eto, daj PayPal sredi, da te pomognemo, ovo, ono. Nisam mogao PayPal još navesti, jer nisam dostigao te neke fore na tome YouTube-u, više niti znam, bio sam, ušao sam u neku monetizaciju, međutim to je stajalo $0,00 nema ništa. Valjda trebaš, imaš milijunske prikaze da bi zaradio. Kažem, od tog sveg YouTube-a ništa nisam imao. Htio sam, rekao, aj možda nešto šta bude, možda kaki mobitel s boljom kamerom ili neki mikrofon, vidim, ono sad neki ima, stavljaju tu, pa fini ima zvuk, čujete me, svud jednako, ako se i odaljim i približim. Međutim, ništa, nažalost nije upalilo, nije uspjelo, evo, drugi kupuju hale, a dobro imaju ko Hrvatska, imaju stanovnika, oni imaju te pretplatnike, ja nemam. Da se razumijemo, ne mogu ni očekivati nešto sa previše, ali dobro. Uglavnom, to je loše ispalo, nikako neću više ni pokušavati, ni ništa, ni ko hoće, ko baš inzistira, imaš, ili prolaziš kroz Županju, ili dođi, vidi, popit ćemo piće, plati mi samo moje vrijeme, sat vremena, barem toliko. Evo, barem moje vrijeme mi platite, što ću vam u 4 oka to sve pokazati. Ovi koji gledaju, koji je interesira, nek uživaju i dalje. U tome svemu ja neću više, ne osjećam neku dužnost neku da ja sad to stavljam. Može biti ako imam posla i da ne uspijem napraviti posla na svom Lamborghiniju, stavit ću, ako mogu 3 videa mjesečno, može biti i to. A može biti 1 video u mjesec dana. Može biti i to. Ali kažem, više ne osjećam neku dužnost, niti obavezu. Pišao sam nekim tim, rekao da malo ljudi podmažu, da to ide malo brže, da se snima, da se ima od čega snimati. Jer gledajte, ja sad, ako potrošim 100 eura, da ja kupim materijala za taj auto, da napravim 1 video. To će meni trajati 2-3 dana posla, gdje ja 2-3 dana neću moći kod drugoga raditi, neću moći zaraditi, razumijete? Ja sam, znači, možda i 300 eura izgubim, jer što nisam zaradio, kojih nisam zaradio, plus što ću potrošiti ovo na materijal. I još dok ja to montiram, dok stavljam, zafrkavao sam se i sa tim titlovima, neću više titlove ni stavljati, ni vidim ja imam dobre preglede. Oko 1800-1900 bude prijedloga, a imam klikova 1000 tako pregleda, to oko 1400. Znači oni, YouTube, znači predloži moj video, znači jedno ljudima cifra na 2000 ljudi, oni će njima izbaciti to. I ja otprilike imam 1500-1600 klikova, znači pregleda. Što je opet dobro, ali ne ide dalje. Vidim da ne ide, stoji, nije Amerika. One prvi video i drugi 350.000. Jedan 300, drugi skoro 50-40, ne znam koliko tisuća. Dok je to bilo sve friško, sve dobro, sve, onda to normalno uzelo maha, drugi krenuli praviti te aute, na kraju nisam tu, sam ostao. Uglavnom, neću više s tim titlovima zafrkavati, tu ću malo ušparati vremenski, jer nisam imao te aplikacije koje se moraju platiti, nego sam tipkaj, svire, ko klavir. Uglavnom, eto, to je sad tako kako je. Koji su ih htjeli pomoći, a nisu, ne moraju više, znači, nit više za Face, nit sve, znači, obustavljam i to je to. Tužan jesam, ali evo, imao sam i drugih stranja u životu, tako da mi to ništa ne znači. Idemo dalje. Znači, to što se tiče ovoga, to sam sredio, to sam sve. Bio sam radio jedan, onaj krov što sam imao, njega sam od Audija
što sam imao taj krov, njega sam rezao, bio prekrajao, stavio sam to na onaj svoj, onaj drveni krov sam bacio, nije više ni za šta bio. To možda ubacim malo u ovaj video, možda ne, vidit ću sad da li će biti minutaža za jedan video ili čak dva. Možda čak i to stavim. Stavio sam u oglas, mislio sam to prodat. Međutim, slabo to ko da će jer je nedovršena je to stvar i teško je to registrirati. Mislim, nema tu logike da se kaže uopće da se može registrirati. Ne, to su šeme, to bi svaki bi taj jedno rame svako posebno bi morao vještačiti, a to košta u vražu mater. To je kaki. I stavio sam, kažem, to bio u oglas, mislio sam prodat, neće to otići tako. Prodao sam dosta dijelova, kažem, to skladište što sam bio ispraznio, što sam prodao, znači kupio sam taj aparat, to sam uspio tih novaca, znači to sam riješio. Čak sam i katalizatore prodao. I to sam opet sad na stranu ostaje, pa ću vidjeti šta ću sa tim novcima. Uglavnom, mislio sam ja to prodat, ali nema interesenata, kako bi više ne znam ni šta pričam. Neka su bili, misli, neka dvojica, pa hoće, neće, na kraju ništa od toga. Sad ne znam šta dalje. Trebam te lafete rad zadnje, staviti. Nešto mi se ne da, nešto sam izgubio volju. I sad mi je malo maštu, ovaj sad slučaj što se desilo ovo, što su zapalili ovome čovjeku, poduzetniku iz Zagreba, što su oni 4 zapalili, 2 ona Lamborghinija. Ajde Urus, ja to, taj SUV, onaj veliki, to, nemam ni osjećaj da je to Lamborghini, ali ovaj je fin bio, ovaj šteta, žao mi čovjeka, ne znam šta je imao s njima ili ne. Koliko vidim čovjek, vidim da je okej. I svega do sad, čuli smo se, poslao sam mu bio mail. Gledaj on dok to prođe, ne zna ni on šta, kako kaže on od auta nema ništa, da, nema ništa od auta. Pa ja bi možda iskoristio šta ja znam. Čisto za mjere, da vidim. Mjere i da probam nešto po tome napraviti, išao bi, ali bi sad probao profesionalnog možda varioca platit. Ja bi mu pripremio možda sve, na mjeru odsjeko cijevi, sve. I profesionalni da udari, da izvari sve. I prednji kraj, onaj, ovjes bi drugi koristio gotovi možda, da što imam što manjih komponenti koje bi moralo vještačiti, testirati, znači za atest i homologaciju. Tako da gledam da spustim cijenu toga svega. Ako mu i budu svaki vijak, oni bili išli, gledali, provjeravali, bogati drago, to će me koštati. Što više dijelova gotovih auta, tvorničkih, ubacim, ugradim, jeftinije će me doći. I sad, kažem, zapeo sam za taj, rekao mi je taj vlasnik dok to sve ne prođe, ne znam on šta će, kako će, kaže, nemaš ništa od tog auta, da, nema, čak sam se ja malo pitao sam bio i umjetnu inteligenciju u vezi toga. Kaže, kad se proglasi totalna šteta, taj auto nije više, mora biti ponovo na vještačenja da se sredi. Međutim, to je izgorilo. Aluminij se napola otopio. Ovaj dio što izgleda dobro, nije više siguran, jer sam vidio šta mi je rekla inteligencija, kaže čak i postupak lađenja, ako je naglo, kaže, strukture molekula se kidaju
postaje porozan materijal i čak i te felge koje sa strane izgledaju dobro, u stvari nisu za cestu, nisu za vožnju, jer nikad ne znaš što svaki tren može puknuti. Tako i ove čeljusti isto, to je unutra sve izgorilo. Ali šta, eto, jedino možda da ga uzmem i da pogledam mjere. Možda iznutra konstrukcija kakva sjedala ili nečega, ako je kojim čudom od čeličnih cijevi da mogu iskoristiti. Eto, možda to vijaka, trapova, od vijaka recimo oni dugački, ja sam gledao evo sad od Audija da kupim, košta me preko 10 eura po komadu, a imam taki na zadnjem trapu koliko hoćeš. 15-20 idu, jedan je 20 eura, pa nakupi se to kad vidiš. I uglavnom, ajde, rekao, da ko bude, vidit će možda cijenu, ništa mi nije javio, nazvaću ja njega još. I šlepu platit, otići po njega i probat onaj putnički prostor napraviti od cijevi i pojačati i vidjeti šta kako bude. Prednji dio isto, ići kombinacija aluminij i čelične cijevi ove, bravarske. I pa ću normalno da to sve taj izvari, varioc i da imam osnovu za dalje. Jer bi išao šteta je sad to da ja ne vozim. A ako uspijem prodat i bez motora, tražio sam 7.000 eura. Sad ćete reći da za 7.000 eura možeš kupiti Golf, registrirani sjedi i otiđi u Njemačku. Da, istina je. Možda, s jedne strane kad se gleda puno tražim, sa druge strane i malo. Ja kad gledam ovako koliko sam vremenski potrošio na to sve, da to dovedem u to stanje i materijal koliko me košto, meni to još malo. Ali dobro, kažem, bio sam ga prodavao za 7.000, sad ću vidjeti da ako bi si motor mijenjač instalacije, da ja sad to ostavim sebi, onda cijenu malo korigiram prema dole. Tako ako je neko zainteresiran od vas i sve, mogli bi se nešto dogovoriti, pogotovo, ne znam, u Bosni možda to je jednostavnije za registrirati, ili uglavnom ja bi išao možda na ovaj, da si ovaj uzmem pa po ovom da si napravim i kupit njega na šlepu dovest i očisti dobro, riješit se toga vlakana tih, da to više ne smrdi i očistit ga baš, da vidite, motor mijenja, to je gotovo, to je izgorilo, voda od gašenja isto uđe unutra, stubline smrznu, zapeku, ne smrznu, bože drag, pričam gluposti, zahrđaju unutra i gotovo, to je. Plus što se to deformiralo, to aluminij više nije čvrsto što je bio. I pa gledam eto nešto na tu foru. Ako mi uspije, ako ne, možda neko sad i vidi ko je bliže moj video, pa možda i on krene. Nebitno, ne krene, nek daje pare za taj. Ja mogu tako i napraviti i bez toga. Znam da će biti malo teže, ali ako sam ovo do ove faze dotjerat ću i novog. Pogotovo sad, što su ti novi, vidim, jednostavniji su za napraviti. Čak bi ja tehniku pojednostavnio ovoga eksterijera što radim. Znači, ne bi više ovako ko što sam sa drvetom udarao okolo, ne, sad bi stiropor i jednu sam rezačicu pravio za stiropor, sad bi napravio nešto robotski da skida, da na užarenu žicu i dobijem dizajn, izvučem ga laganim šmirglom i kad od stiropora dobijem cijelu skulpturu 1:1, po tome kalupi, ono plastike i to sve radi, da je to novije i bolje i eto. Tako da bi se ovoga možda i riješio. I onda napravio bi šasiju
isti sistem iz 3 dijela. Radiona mi je dosta mala, onda bi mogo recimo dok radim na prednjem kraju ovo ostalo stoji vani. I lakše bi bilo kad treba prenijeti. Ili iz 3 dijela dolazi. Znači gdje je prtljažnik, prednji kraj, onda središnji kraj gdje je putnički prostor, putničko-vozački prostor i nazad je motor. To je kao 3 šasije manje. Spajaju se vicima. I normalno, sad pošto vam ne može stati auto u dužini, to može, ali ne mogu onda prolaziti. Donesem samo taj dio, recimo, gdje imam posla. Na prednjem kraju, donesem prednji kraj, vari tu, buši šta hoćeš. Ove stvari koje mogu raditi. A ovi profesionalac možda vario. A možda ima opcija da dođe i da vari tu. S mojim aparatom, jeftinije bi me izašlo. Nabavio bi jaču žicu jer je aparat sad veći, može 15 kila kolut stat, tako da i ti bi varovi bili puno jači, jer je sama žica jača. Pa bi išao u tom smjeru. Eto, to su sad moje neki planovi koji, i zato sad kažem, malo sam obustavio ovo, zbog toga. Ne znam još šta će se desiti, šta kako je sad, gledam možda te zadnje lafete napraviti i taj oves probat konstruirat. Ja imam glavčine one, ali lafeti mi ne pašu od onog Audija Quattra, nego ću to moram malo korigirati sve, ali gledam opet šta bi mogo napraviti da mi paše i za onaj. Kombinacija ta. I onda, pa ću vidjeti šta bude, možda i alalitovu šasiju, ako treba isjeći sve ponovo. Sve ponovo napraviti i eto. Ulažem eto malo u alat i u strojeve i koliko mogu i eto. Jer ne mogu sad, eto stoji mi pod najlonom, išli smo tog nekadašnjeg očevog brata ili mog strica, kako se gleda, to je sad mi, tu smo u zavadi, on bi sad prodao to za svoj dio kuće. Mi smo većinski vlasnik. Tata moj. I sad ovaj bi prodao, taj njegov brat, on bi prodao za duplo veću paru taj svoj dio. Malte ne koliko ovo naše vrijedi. I sad smo u pregovorima, sad to, međutim on stalno diže. Koliko traži za to svoje i to mene sad onemogućava da ja proširim radionu. Ja imam od svoje srednje škole kad sam išao za automehaničara, ja sam imao u planu da se to proširi i da se tu radiona napravi, da se stavi dizalica, da se radi ta automehanika. Ovo što vidite cigle, to je predviđeno tu i za kanal. Ja sam predvidio rekao da bude s te strane kanal, da mogu dole ostaviti, jer mi je sve ovo mrznilo. Imao sam boja, lakova, svega. Dole bi stavio, zatvorio, gdje je +2, +3 uvijek. Da mi ne propada svake godine te boje, sam i sa bojama radio i tako. Uvijek nešto ljudima. I sad eto to ne mogu, to me onemogućava i gledam, sve kombiniram šta kako, postoji, ima ti kuća na selima tamo jeftino, ali nisam ja tamo stalno. I ja sad ne mogu sad tamo napuniti, staviti 6.000 eura u alatu, a imam ga. Ja imam te novce u alatu. Ne mogu tamo ostaviti da mi neko dođe u pljačka, kad mene nema. Ovdje ipak uvijek neko bude u kući. I mala je šansa da neko može prismrditi i da nešto ukrade odavdje i uzme i ne. I eto, kažem, ni mi ni ono rješenje, idemo ovo da probamo, nagađamo se šta kako i tome koči me dosta jako puno što se tiče tog mog auta. Prošle godine mi je umro i ujak. Ostao još jedan živ i imam još 3
odnosno 2 tetke sa mamine strane. Naslijedili su svi kuću, moja mama i oni. Sad tražio sam, rekao, pošto kuća tamo, a ima prostora, treba očistiti do duše. Treba čistiti, rekao da vidim ovaj svoj auto tamo da mogu staviti u garažu i ajde ponesi aparat, to se zavari, šta hoćeš, napravi. Neće. Nije mi u cilju, valjda. Nikome nije toliko koči u životu kao rodbina. I sa očeve strane, i sa mamine strane. Znači, to mi je krivo i to mi je žao i ovako kad šta čujem od drugih i da mi nešto drugi, neko tuđina nešto loše napravi, ne čudim se jer vidim one ljude za koje sam mislio da će do nedavno dati ruku za mene ili nešto, da će pomoći, ne moraju pomoći novcem iz džepa. Pomozi gestom je tako. Ili, kažem, samo odobrenje, samo jedno trebalo reći da, platio bi ja i struju, vodu ne bi vjerovatno ni trošio, ali sve bi troškove ja podmirio. Kuća zjapi, nema niko, ni živi tamo. I bratić možda povremeno dolazi. I to je to. Šta reći, kad te rodbina neće da pomogne i... Jednom mi je davno neko bio rekao, kaže, i kad kreneš taj svoj auto pravit, kaže, bit ćeš glavna faca u gradu. Zapravo, ja sam to već krenio i onda mi je on rekao, kaže, kad bude u dvorištu, kad se vidi sa ulice, kaže, bit ćeš, kaže, faca, vidit ćeš, nećeš moći, kaže, rad koliko će ljudi se lijepiti za tebe. Ne u ovom kraju, ne u mom smislu, u ovom primjeru mog života, ne. Dosta zavisti vidim. Ja ništa nisam nešto postigao. Ovo je pokušaj i dalje, ali nisam završio. Ja taj svoj cilj nisam napravio, ali vidim toliku zavist u startu i po objavama na Facebooku. Znači da ja ne mogu skupiti više od 6-7 lajkova. Ne ide mi u glavu nikako. Ima dobri ljudi, krasni ljudi na Facebooku koji prate, koji trude. Šta ti je problem ovako palce makniti i... Eto. Mislim. Kad njima nešto treba, onda de pomozi, de ovo, de ono, za svakog sam imao sluha i hoću pomoć i to sve. A sad vamo kad se... A ništa ih ne košta. Njih ništa ne košta. Neću im ja oteti novac iz džepa. Ali neće da pristanu, hoće, oni smatraju to je ništa, sve ovo što radim. Nije mi to, evo, ja ću iskreno reći, to meni nije do sad donijelo centa mi nije donijelo, znači, novca, što sam radio cijeli auto. To je samo gubi, znači, samo troši. Ali da mi je prihod neki ostvarilo, nije, ni malo. Ja to razumijem, možda oni gledaju s te strane, što ja to, znači, trošak. Ali, brate, što kažu, pa nisu ni, evo, i oni puše, daju za cigare, po 15 komada na dan popuše, pa jel ja kome prigovaram za cigare? Ne prigovaram. Svako troši, neko se kocka, neko se drogira. Ja radim ovo je meni droga. I ne pijem, ne pušim, evo, to radim i tu trošim. I opet, umjereno. Ja znam, nisam ja budala da ću ja potrošiti ako ja nisam zaradio već. I da ću ja ostati bez eura u džepu. Ne, ja racionalno, ja kad nešto prodam, evo ko što je bio slučaj u vezi aparata i stola ovog i krećenja
drugi ti neki ključeva što sam kupao. Tek kad ja jedan dio auta prodam, taj od toga Audija, ja kad nakupim za aparat, idem kupujem aparat. To je to. A da ću se zaletit nešto unaprijed, pa ne. A kažem, da sam kakav drogeraš, bolje bi možda imao podršku od te familije, rodbine, nego što sad imam. Nažalost. Ja sam ko klinac volio u djedovu šupu dođem i uzmem ovu pilu, ovo što visi, i režem ja. Niti sam ja znao rezat, niti ja režem ja. Uzmem aparat, ukradem, varim. 10-11 godina. Ljuti bili na mene svi. Djed, ljut, što ja njegov uzmem. Ja gledam, Bože dragi, sad da ja imam sina ili unuka, još bi bio sretan, vidi dijete, hoće da radi. Hoće dijete vrijedno. Pokazao bi mu. Evo ti koristi masku, nemoj da ti oči stradaju od varenja. Ko meni što su bila. Ne znam, nikad te podrške, u mladosti nemam tako ni sad, kad sam već, 40-a dolazi, polako, ali sigurno. I eto, to je to. Ništa, ubacit ću sad da vidite malo taj krov i eto onda se opet vraćamo ponovo. Pogledaj. Trenutno stanje. Znači ovdje ću malo probat digniti još. Ovako da bude. Ja sam primijetio, znači ova sad pada i to znam gdje sam bio, odnosno gdje mi se to sve pomaknilo, jer kad sam u jednom okretu bio šasio, onda sam naslonio, cijela težina bila stajala ovdje, na ovom dijelu i normalno to se sad malo bez ojačanja je savilo, ali bila je greška i nisam baš prvi puta bolje premjerio sve kako bi trebalo ići. Znači, što se tiče visine je ovo ovako. Tu ću pustit ću dole i onda ću gledat da mi malo ona možda izađe vamo, pa bi ovaj vamo dio sastav na sredini gornje površine cijevi. Da mi je pola cijevi unutra, pola van. To je jedna opcija. Druga opcija je da idem ko što je sam išao ovako. I normalno ovdje moram ju izvlačiti vani, jer ova šajba, znači tu mu je kraj. Znači ovaj čošak bi trebao biti znači tu i onda bi napravio da je ona neki 2 cm unutra, centimetar vani. Znači od ove plastike još pomaknuto centimetar. Bitno je sad da sam zadnji drveni komad skinio sa auta. Sad znači osim ovakih malih nekih podupirača što mi stoje, letvica, ali to je samo privremeno, ali osim tih komada, znači na autu sad nemam ništa drveta. Dug je to bio period, ovo ću možda još malo morat podići, vidit ću isto taj rub, imam od Audija, možda isto iskombinirati neku šemu od onih dijelova koje imam. Ali uglavnom ja sad više drveta nemam. Što se tiče oplate eksterijera, nemam ništa. Ovo će sad privremeno ovako stojati, pokrijem ga najlonom, malo je evo zahladilo. Uspjet nešto i radit, ne znam, možda ovo nešto stavim i do sad, evo sad gledam, sad trebam tražiti ko može trojku staviti ovu cijev, bez toga ništa. Znači, nisam ni ja svemoguć da mogu baš svaki dio izraditi. Jednostavno, ne možeš imati sve strojeve, moraš ići kod drugog i eto. To je sad, znači, tako, tu smo stali. Moramo još vidjeti one seleni i to sve, cijela je ona šasija, ništa šasija, pa šasi
i šasija, i šasija i karoserija, više je šasija nego što je karoserija, ali ajde, sad gledam, dok te da sam ove komponente imao u početku, to bi bilo puno bolje, ali taj auto vrijedi onda 7-8 tisuća eura u to doba kad sam krenio ovo praviti. Sad gledam šta ću, kako ću, Boga mi, nešto mi je, ma iznova bi sve krenio, iznova bi, rasturio bi to, vidio šta mogu prodati i prodao i samo plastike, ovo sve rokniti i iznova sve. I to da se napravi i et, sve je to uvijek bila para kod mene veliki čimbenik. Volja je, ali ne možeš ti bez novaca. Ništa, toliko evo za ovaj put. Kiša ponovo kreće, sad će opet buku praviti ovdje unutra. Valja gasiti. Eto, ljudi živjeli, svako dobro vam želim, pogotovo vama što meni želite dobro i što komentirate i što stavljate oznaku like. Pričajte za mene, promovirajte šta hoćete, dijelite te video zapise i bitno mi je to dosta. Ajde, živjeli, pozdrav.